شونوارناسê Alman Max von Oppenheim çend caran serdana girêvxêriyê kir. Ew jî navbera salên 1911 ta 1913 û 1927 ta 1929 de dema kolêgerîn di girê Helefê de dikir. Pêştre di sala 1929 de dest bi pêvajoya lêkolînkirina gir kir. Di sala 1939 de plana destpêkirina karên kolandina di gir de danî. Ji ber wî bawer dikir ku ew ê şûnwarên paytexta Mîtaniyan Waşokanî bibîne. Lê ji ber destpêkirina şerê cîhaniyê duyem, wî plana xwe bicihne anî. Di sala 1940 de û bi armanca vedîtina paytexta Mîtaniya Windayî Waşokanî, şandeyeke Amerîkî bi rêveberiya Mike Ayoan bi coşeke mezin dest bi lêgerîna şûnwarî di gir de kir. Şandeya goj sêsit karmendan pêk dihat, piştî çend mehan ji lêgerînê û gelek kolandinên pênasînê li ser daxwaza desthilatdariya Fransî karê xwe rawestand. Bi bidawîbûna şerê cîhaniyê duyem re, Mike Ayoan bêyî ku encamê lêkolînên li ser girêvxêriyê belav bike, koçadawî kir. Lewre hevalên wî bi vê yekê rabûn. Dirêjbûna girêvxêriyê ji bakur ber bi başûr ve 600 metre û firehiya wî ji rojhilat ber bi rojava ve 300 metre. Şandeyê gelek şûnwar di gir de dîtin, nemaze li deverên I, IX û VI. Li devera IX parçeyek ji koşkekê hat dîtin. Ev parçe ji çend odeyan li derdora qadeke sereke pêk tê. Li zemîna koşkê perçe nefexarî, her wiha perçene ji tabloyên ji mermer û acê hatin dîtin. Ji wêneyên hunerî li ser van tabloyan, rewikên ku ji du rêzên gulan an bêhtir pêk tên, ajalê li ser çongan û dîmenê mêrê bi kirasekî dirêj û çiqileke gulan di destî wî de ye. Her wiha qetin ji du parçeyên ji girêvxêriyê ku du seriyên jinanin hatin dîtin. Ev mijar Misrî ye û vedgere serdema şahînşahiya navîn. Di wê serdemê de serê jinê bi vî awayî dihat texmînkirin û li derdora rûyê wê du bisk hene. Her biskek bi guloverekê bidawî dibe. Tevî parçeyê naborî, parçeyê mijara rojê ango rokê jî heye. Ev mijar li ser mohrên Sûriyeyên hezara duyem beriya zayînê nemaze serdema Mîtanî naskiriye. Parçene din ên ji acê hene, li ser hinan ji wan wêneyê abkalû heye. Her wiha morîkên ji kevir, aqîq û firîtê jî hatin dîtin. Alaveke kevirîn ku weke teşiya heriyê dihat bikar anîn, her wiha dirûvekê çêkirina madenan jî hebû. Li devera VI bermahîna malekê hatin dîtin. Di vê malê de tabloyên fexarî û hin mohr govedgerin sed sala sêzdan beriya zayînê hatin dîtin. Di salên 1955 û 1956 de şûnwarnasê Alman Antoine Mordkat sê kolandinên pênasînê di gir de kirin. Di encam de bermahîna avahîsazî û hin parçeyên ji fexarê nozî û yê xabûrê jî hatin dîtin. Ev vedîtin giringiya gir di hezara duyem beriya zayînê de destnîşan dikin. Nemaze di serdema serweriya xorî de ku weke şahînşahiya Mîtanî dihat naskirin. Antoine Mordkat rapora xwe de bi bîr dixe ku neviyên İbrahîm Paşayê Millî ku hevalê Max von Oppenheim bû, di dema lêgerîna di gir de serdana wî kirine û pûtepêdaneke mezin da nevî karî. Her wiha di rapora xwe de Mordkat dibêje ku di dema lêgerîna di gir de xema wan dîtina Waşokanî paytexta Mîtanî bû û bingeha gera wan tiştê ku Opitz di govara lêkolînên Asûrî ku di sala 1927 de belav kirbû bû. Opitz dibîne ku têkilîna pera Waşokanî û bajarê Sîkanî ya ku qiralê Asûrî di nivîsên xwe de bi bîr dixe hebû. Qiralê Asûrî di nivîsandinên xwe de dibêje ku wî ev bajar ê li nêzî jêderên cemê xebûrê kontrol kir. Lewre Mordkat dûr nabîne ku girêvxêriyê
برماهیên wa şokanî vedhewîne. Namazeka wênêrîneke berfireh li ser dîroka Bakurê Mezopotamyayê bi dest xistiye û dizane ku xordî beriya Akadiyan ji hezara sêyem beriya Zayînê ve li vê herêmê bicih bûne û gelek şahînşahiyên wan li herêmê hebûn. Mîna Orkêş ku ji aliyê şandeyeke Emerîkî velgirê Mozan nêzî bajarê Amûdê hat vedîtin û nawar an Nagar ku li girê Birakê di nîvê rêya di navbera Qamişlo û Hesekê de hat vedîtin. Antoine Mordka destpêka lêgerîna xwe xwestbart encamên kolandin û lêgerînên şandeya Emerîkî û ji heman deverên ku hatibûn kolandin dest pê kir. Nemaze herêma IX ku bermahiyên tenûrên kevn û hestûyên ajalan li wir vedît. Lê ya girîng vedîtina bermahîna perestgeha kevn ku vedgera hezara duyem beriya Zayînê bû. Herwiha şandeyê li cihekî ku di 105 metrî dûrî devera IX e li ser kaşê Rojavayî nêzî gora Mehmûd İbrahîm Paşayê Millî bermahîna şûnwarî ku vedgerin şaristanî nedûv hevhatî yên Romanî, Bîzantî, Sasanî û Yunanî hilnestî vedît. Şandeyê şûnwarin vedgerin hezara duyem beriya Zayînê jî vedît. Mîna xemlên dîwaran ku vedgerin serdema Sasanî û amanên fexarî li ser wan nîgar kirî û neqşên serdemên Romanî û Yunanî, herwiha bermahiyên avahiyekê vedgera serdema Bîzantî. Hin fexar jî hatin dîtin ku vedgerin serdema Asûrî yan ûjen. Tevî şûnwar û bermahî nedin, mîna amanên fexarî, bermahiyên caman û alavên xemlandinê. Ev vedîtin kevinbûna gir destnîşan dikin û di wê demê de guman hebû ku ev gir sîkanî be ku Qiral Adîdnîrarî yê duyem di destpêka sedsalan niha beriya Zayînê de behsa wê dikir. Bermahî nedin hatin dîtin ku vedgerin nîvê yekem ji hezara duyem beriya Zayînê. Ji wan hejmareke amanên fexarî ku ya herî balkêş di nav wan de amaneke bi xeml û xweşik jê re tê gotin fexarê nûzî. Ev fexarê xorî ku navê xwe ji cihê nûzî yê şûnwarî yê li nêzî Kerkûkê li başûrê Kurdistanê girtiye, navendeka xoriyan a girîng bû di hezara duyem beriya Zayînê de. Hebûna fexarê xorî bi vê hejmara mezin, serweriya xorî mîtanî li ser herêmê piştrast dike. Diyar e jî ku girêv xêriyê di dema serweriya mîtanî di nîvê hezara duyem beriya Zayînê de bi awayekê mezin berfireh bibû. Mordkat jî birêya lêgerîna xwe vê yekê tekez dike. Di demên paşê de du peyker li girêv xêriyê hatin vedîtin. Ji lewre rêveberiya giştî ya şûnwar û mûzexaneyan Asûrî hin karên lêgerîna digir de bo demeka Kurdan dest pêkirin. Herwiha di dema karên serarastkirinê yên li başûrê bajarê Bilind, di sala 1979 de peykerekê ji Bazilt ê Qiralê Asûrî yê xwecihî Hudûd Yesî ku di dawiya sed sala nehemîn û destpêka sed sala heştemîn beriya Zayînê de serwer bû hat vedîtin. Nivîsandina li ser peyker bi bîr dixe ku peyker li pêş perestgeha Xwedawendê Seqayê Gozana li bajarê Sîkanî hatibû danîn. Ji nivîsandina li ser peykerê Hudûd Yesî diyar dibe ku navê bajêr di serdema Asûrî yan ûjen de Sîkanî bû. Li gorî nêrînên ciyawaz guman heye ku ev nav piştreveguherî a Şokanî yan jî wa Şokanî ku paytexta Mîtaniyan di hezara duyem beriya Zayînê de bû. Peykerê Hudûd Yesî ji girîngtirîn şûnwarên serdema Asûrî yan ûjen e ku li girêv xêriyê hatiye dîtin. Ev peyker li nêzî devera vî hat vedîtin. Serî hinekî şikestî û ji laş qut bûye. Ev jî destnîşan dike ku dibe peyker ne li cihê xwe yê resen yê li perestgeha Xwedawendê Seqayê bû. Dirêjbûna peyker tevî bingehên wî derdora 2 metreyan bû. Di sala 1996 de di dema berfirehkirina kargeheka kevirên avahiyê li dawiya gir a Bakurî de peykerekê mezin hat vedîtin. Gumaneka xurt heye ku ev peyker vedgera Qayserekî yan Tracan
یان جی سپتیموس سیویروس. اف جی گرنگیا گر ده سردما رومانی ده دست نیشان دکه. گود دمین لگرین جیاواز ده شونوارن دقاتن جورین جگر ده هاتن ودیتن. اف شونوار ودگرن سردم رومانی و بیزانتی اوپرانی آوان برماهین آواهی سازی نه. نمازه برماهین دیواری درویین گوجدر زانپیکتی بدریجبونا 800 متری لمل روجهلاتی گر بر باکور و او پهمبونا وی بهتری 3 متران او خودی دستکن پهن او ملکیشه. هر وها 7 برجی هاتن ودیتن. ودیتن اندنجی مینا پرچاین فخاری او آلاوین که ودین گوودگرن همان سردم هاتن ودیتن. دی چارگوشه یا بیده شونوارن گرنگ انوی سردمه هبون. جه آواهیه که مزن گود هندره ویده جهه کی انبار کرنه چند بیر اولیره برونزی انودگرن قیصر آنستاسیوس یکم 518 تا 491 زاینی هبون. تاوی برین هیجا پرچان خملاندن اوفانوس فخاری ینزیتی. تشتی دست نشان دکه گو او آواهی ودگره سردمانا برا 100 سال 5 و 6 انزاینی. لدور آدی تفکن ایگر و فرن قمراندنا فخار هاتن دیتن. اف جی دست نشان دکه گود سردما رومانی ده لکنارا گر آروش آوایی کارن پیش سازی ده هاتن کرن. ده هندر آواهی ده پرچه که آمانک فخاری هات دیتن. لسر وی پارچهی وینه کلیه کی لسر دارکتری رونشتی هر وها گمشوی کی رومانی هیا. هر دوی آواهی ده دولکا آوه هات دیتن. دیاره اف دول دره و رسمین اولی ده هات بکار آنین. بلندبونا دوله 18 سانتیمه. او لسر وینه 7 میران گود دست وان ده آلاون جیاواز او لدورا وان ججور و جیر و تونکاج روک بالنده او صدفان هیا. دنیوا دوله ده وینه یک هیا. دبکو وینه حضرت مسیح با. لدردورا وینه نقشه که ورپیچایی هیا. هر وها زمینه که موزاییک او پیاره که جکورجی هاتن ودیتن. د سالا 2001 د جارکتن کارن لگرین برنگکی ریباسکری لگریف خیریه دست پیکر. وی جاره لگرین جعالی شانده یک هفبش آلمانی سوری بو یک ورزی بریوبریا گونار برانتس جزانینگاه مارتن لوثر هول ووتنبرگ هاتن کرن. ریوبر شانده یل سر عردیجی الکساندر بروس بو. شانده یل سه دوران لگرین کرد. دورا ای لکنارا باکوری یا باجار بلند، دورا بی لجورا گر جعالی روش آوا و او دورا سی لباکور باجار جیر زمینه. لوان دوران شونوارن هزارا دویم بریا زاین هاتن دیتن. جوان برماهی و دیوارن آواهیان پرچن فخاری هر وها قلوچ آجالان. دبین گابن. ده پایین کو آجال وکا قربانیان ددما تمامبونا آواهی ده هاتبن بکار آنین. لدورا بی برماهین شونواری گوودگرن سردما هلنستی هر وها برماهین آواهین سردم رومانی و بیزانتی جی هبون. لدورا سی برماهین شونواری مینا پارچاین آمان فخاری لیره و پارچاین آواهین بچوک گوودگرن سردما اسلامی نمازه یا عباسی هاتن دیتن. د سالا 2006 ده لگرین کنوج آلی شانده یک آلمان بسرکشی یا موزخانه یا شونواران آروشهلات آبرلینه او زانینگاه توپنگن به هفبشیاری و بریا گشتی یا شونواران آسوری دست پیکر. و شانده گرنگترین انجام لگرینان تانها به دست خست. گوشونوارن سردما کورین آنوژن بریا فخار تا شونوارن جسردما میتانی آسوری یا ناوین آسوری یانوژن، رومانی، بیزانتی و اسلامی هاتن دیتن. شونوارن سردما کورین آنوژن بریا فخار ودگرن 8700 تا 6800 سال بریا زاینه.
اف شونوار لپارچه باکو روشهلات گر لدورا آی اکس هاتن دیتن. ددما برفرهکرنا بر به باکور و دبن چینن سردما حسنی ده برماهین دیوارکی گوبنگهن وی جکاور هاتن دیتن. لباشور دیویر دو پیکرن جکاور گوبرنگ سور هاتبون بویاغ کرن هاتن دیتن. پیکر یکم ایجنک تازی بو گو هر دو پیسیرن خواه به هر دو دستان رادهیجه اف پیکر نونرتی خداوند دید که. پیکر دنشی یه خداوند کیمیره گوینه زلامکیه هر دو ملین ویدریجن. شانده امریکی ویدم دیروکا هر دو پیکران و گران سردماد ناوبر 1013 و یا دهان بریازایینه لیلی کولین نوژن گو خود سپیرن انجامن لگرین نوژن این لدوره هر وها آمور نو گو در باسی زانستا شونواران بون دیروکا هر دو پیکران ودگرین سردما کورین آنوژن بریا فخاره ناوبر 1009 و 1007 بریازایینه. د سالا 2010 ده د دما گرا شانده آلمان لهمان دورا کو بناوی چینا ای تیناس کرن او هر دو پیکر لی هاتن دیتن ده سه پرچش سه اودین آواهی کملکیش هاتن دیتن. پرچنج وی آواهی جحریه او پرچنج کلپیچان هاتنا آوا کرن. زمین آوی جی بجبسین هاتی راخستن. بنگهن دیوار آواهی یه در و لمل باشور جدو ریزن کوران پیکتین. لیبشندن این دیویر جحریه نه. ده هندر آواهی ده آلاوندن جکور گوودگرن سردما کورین آنوژن بریا فخاره هاتن دیتن. هر وها پرچانا اوبسیدانه گوته پایین چی در دورا گولاوانه یا باکور کردستان هاتبن هاورده کرن هاتن بدیتن. دبن زمین آواهی ده هستین آجالان و هستین مروانجی هبون. جوان چار قحفه مروان. لکردستان و میزوپوتامیا جورین و لدورن دنج روشهلاتا کون بن آخکرنا قحفان با آوایکی جدا جلاش لجیر زمین آمالان ده سردما کورین آنو جنده چاندک بو. پرانیا شونوارن میتانیان هینا دبنه گردنه. لیتوی ویه که دوورزن لیگرینان این هندک و دوو هوهاتی جه 2006 تا 2010 ده گلک شونوار میتانی هاتن ودیتن. چین آواهی سازی بن، چه گور، فخار، مهر، شونین مهران، تابلوی نویساندنه یان ودیتنین دم بن. لچارگوشه یا CIII دیوارک مزن و پهن ایج کلپیچان لبنی قادا مالا هجمار یک هات دیتن. پشتر دیار بو گو اف دیوار پرچه یک جه آواهی که گو جه 4 اودایان پیکته یه. ده پایین گو اوده ندنجی وکا پیوکن آواهی ورن دیتن. او جیش بردیتنا برماهین آواهی سازی ین جدا لهمان جهی. ده هندر آواهی ده هجمارک فخار هنچونین مهران گوودگرن داویا سردما میتانی درزی او پرچن جفخارانوزی هر وها سینیک نفخاری ین ساغلم کومی ناوان لگره براک جیهاتن دیتن او ودگرن دسپیکا سردما میتانی هاتن ودیتن. لجهه کدن هجمارک پرچه ین فخاری ین گریدای نمونه نوزی هاتن دیتن. تاوی هجمارک مزن جشونین مهرن گلوور گوودگرن سردما میتانی. اف شونین مهران لسر حریا گودو کوزان پیدگرتن بون. تواهیا وان ودیتنان نشته جهبونا میتانیان لگریف خیریه دست نیشان دکن. هر وها دیار دکن گوره وبریا میتانیان بریار وبریا آسوریان لگریف خیریه بو. دوی درباره ده هجمارک مزن جشونین مهرن گلوور هاتن دیتن. گریدانا هنان جوان بشواز میتانی پشتراست کریه. کولران هنشونین وان مهران بلاف کرن. لسر یکی جوان لمل چپ یه دیمن وینه دو زلامان بشیرکی لسر هر دو لنگن خویم پاش پیایی دگرن.
Zilamê li milê rastê tiştek di destî wî de ye û li paş wî xwedawendek nediyare jineyan mêre koçebûnek lê ye û li ser serê wî qiloçên xwedawendiyê heye. Piştre kesekê biçûk heye. Her wiha bûnewerekê efsaneyî, laşî wî yê mirovan û serî wî yê balindeyan heye. Ev bûnewer di hin mohrên din de jî xuya dike. Lêkolînerê şûnwaran Dr. Nidal Haj Derwîş got lêkolînkirina mohran de pispor e û gelek ji wan lêkolîn û saloxkirine dibîne ku ev bûnewer li ser mohrên serdema bronzî ya navîn, her wiha li ser mohrên serdema mîtanî ku car caran bi baske bi rengekî pir tê dîtin. Ev bûnewer di deqên mismarî de bi navê apkalo tê naskirin. Giringiyeke mezin avî bûnewerî heye. Paykerên wî di avahiyan de dihatin danîn ji bo parastina wan ji bûnewerên bed. Dîmenê li ser şûna vî mohrî li gor mohrên serdema mîtanî jî pir naskirî ye. Her wiha di hunera hissî û hunera serdema asûrî ya navîn û ya nûjen de. Li ser şûna mohreka din, xwedawendek li ser kursiyekî rûniştiye. Ew û xwedawendekê li pêşiya wî şipiya bi alekê digirin. Al ji jor ve mîna serê balîndeyekî ye. Xwedawendê şipiya çebûnekekên lê ye ku cil û bergên xwedawendê seqayê li ser mohrên mîtanî bi bîra mirovetî ne. Li paş xwedawendê rûniştî, nediyare mêre yan jin e, mirovek bi serê balîndeyekî, di destekî wî de alek û diyê din de camek heye. Dîmenê li ser şûna vî mohrî, mîna wî di nav mohrên nûzî de heye. Mohreke din heye tê de lehengekê tazî li ser çongên xwe rûniştî û xezalekê ji her du lingên wê yên paş ber bi jor ve bilind dike. Li piştî lehengî şêrekê bi bask û bi serê balindeyekî heye. Li jêr şêr bermahîna ajalek ê berî wî li milê çepê heye. Bûnewerê bi bask di lêkolînên şûnwarî de bi navê Grîfîn tê naskirin. Ev bûnewerê efsaneyî ji bo mohrên mîtanî bûnewerê herî naskirî ye. Destpêka bikaranîna wî di hunerê de vedgera hezara çaremîn beriya zayînê û heta hezara yekemîn beriya zayînê li rojhilata kevin dirêj kir. Her wiha ev bûnewer li ser hin mohrên nûzî jî li rexwedawenda tazî ku tê texmînkirin ew xwedawenda baranê şala be tê dîtin. Ev yek jî eşkere dike ku têkiliya vî bûnewerî bi berdariyê re di serdema mîtanî de hebû. Mohreke din heye li ser wêneyê şêrekî bi bask li ser her du lingên xwe yên paş şipiya û her du lepên xwe yên pêş li ser bûnewerekê bi bask daniye heye. Li piş şêr xezalek berê wê li milê rastê ye û serê wê ber bi paş ve ye heye. Li milê şêr yê rastê bermahiyên bûnewer ne bi bask xuya dikin. Li ser mohrekî dîmenekê seqayê heye. Ev mohr ji du beşan pêk tê. Beşê jêr wêran bûye. Lê li beşê jor, çar kes bi cilên dirêj û komekê taybet bi serdema mîtanî hene. Her çar kes li du hev ber bi milê rastê ve diçin û her yekî ji wan destekî xwe ber bi asman ve bilind kiriye. Her sê kesên li pêş bi destên xwe yên din şûrekî yan kêrekê radihêjin. Ev dîmen ji bo karwanên olî naskiriye. Li pêş van kesan dibe ku tu pezkovî yan tu bizin ku her yek ber bi milekî ve ye û li ser her du lingên xwe yên paş û serên wan ber bi paş vene xuya dikin. Her wiha pezkoviyeka din li pêş van kesan heye. Dîmenê li ser şûna vî mohrî li ser hin mohrên din jî tên dîtin. Mîna mohrên mîtanî gol alalax li ser çemê Asî û nûzî li başûrê Kurdistanê hatin dîtin. Lêkolînerê şûnwaran Bonats vî mohrî vedgerîne serdema navbera 100 sala şazdan û 100 sala çardan beriya zayînê. Şûna mohreke din heye. Têde bûnewerek berî wî li milê rastê ye, serî wî yê beran e û nîvê jor ji laş tevî her du destan jî yên beran e
لێ هەردوو لنگên wî dibekuyên balindeyekî bin. Li beramber olpiş wî du kesên oldar hene. Kesê li beramber bûne wer herdû destên xwe bilind kirine. Dibeko ji bo perestinê de. Herdû oldar kirasên dirêj û komlû wan in û porên wan ta qirikê dirêj e. Rûyê wan bi awayekî sêgoşe hatine sazkirin. Nixumandina serî û şêwazê rûyê herdû oldaran ji saloxeyên mohrên mîtanî ne. Li dawiya dîmen bermahîna nivîsandinekê xuya dikin. Di dema lêgerîna şandeya Emerîkî de hejmareke pir mezin ji şûnên mohrên hezara duyemîn beriya zayînê nemazeyên serdema Asûrî ya navîn ku piraniya wan di rewşeke xirab debûn hatin vedîtin. Piraniya van mohran mijarin mitolojîk ên ciyawaz pêşkêş dikin. Li ser şûna mohrekê ji wan, oldarek li pêş serjêgehekê sekiniye û qurbaniyan bo kesekî li pêşiya xwe pêşkêş dike. Li jora serjêgehê stêrkek heye. Di ser wê re yekser heyvik heye. Heyvik sembola xwedawendê heyvê sîn e. Li ser mohreke din lehengekî tazî heye. Li ser çongekê li beramber şêrekî bi bask û bi serê balinde sekiniye. Bi destê xwe yê çepê lepekî şêr digire û bi destê rastê şûr ber bi şêr ve dibe. Li dora rûyê lehengê tazî 6 biskên por hene. Biskên por destnîşan dikin ku ev leheng laxmo yê cin e. Mohreke din jî heye bûnewerên efsaneyî pêşkêş dike. Yek ji wan mînanêriyekî bi bask li ser herdû lingên xwe yên paş şipiya ye û li beramber wî lehengek sekiniye. Tê texmînkirin laxmo yê cin be. Ev leheng bi destekî xwe lingekî pêşî yê nêriyê bi bask digire û di destî wî yê din de gota paş serî wî bilind kiriye kêrek heye. Li jora nêrî stêrk û heyvik hene. Li ser mohreke din neameyeke biçûk û li pêş wê neameyeke mezin û herdû ji ber şêrbaz didin hene. Şêr jî ji paş ve lepekî xwe ber bi neameya mezin ve dirêj dike. Li ser şûna mohreke din mijara nêçîra bizinan ji aliyê kesekî ku kevanekê radihêje ve heye. Vî kesî tîrê xwe di sikura bizinê de cikandiye. Ji ber hebûna daran dibe ku nêçîr li daristanekê pêk tê. Di şûna mohreke din de bizinek li ser herdû lingên xwe yên paş şipiya ye û berê wê li darê ye. Li jor lingên bizinê yên bilindkirî gulek heye û li ser pişta wê stêrk û heyvik hene. Tevî van mohran şûnwar û bermahiyên avahiyên serdemne ciyawaz hatin vedîtin. Ji wan şûnwarên avahîsazî govedgerin hezara duyem beriya zayînê nemaze nîvê duyem. Mînaxaniyek û bi hejmara yek yan jî bi mala hejmara yek tê naskirin. Perçeyek ji vî xanî ji aliyê şandeya Emerîkî ve di sala 1940 de hatibû dîtin. Piştre ji aliyê şandeya Almanî ya yekem di sala 2001 de û şandeya Almanî ya duyem di sala 2010 de. Ev xanî ji qadeke bi kevirên biçûk raxistî, odeyeke pêşwazîkirinê, korîdor, serşok û qadeke din ku tê de perçene ji heriyê li ser wan şûnên mohrên gulover hene pêk tê. Odeya sisyan jî bi kevirên biçûk raxistî bû. Tê texmînkirin ew qadeke din be. Di odeya heştan de neh parçeyên tabloyên mismarî ku vedgerin Şelmanserê yekem ji 1273 ta 1244 beriya zayînê û Tukoltî Nînorta ji 1243 ta 1207 beriya zayînê hatin vedîtin. Tevî wan jî hin şûnên mohrên gulover li ser perçene ji heriyê di vê odeyê de hatin dîtin. Ev jî giringiya vê odeyê ya rêveberî destnîşan dike. Di nav Çînên odeya hejmar yek de gelek şûnên mohrên gulover û tabloyên mismarî ku li ser wan şûnên mohrên gulover hene
هاتن دیتن. هەروەها بزمارên دیواran گۆشحەڕەیە بەراشتی چێکرینە û bi gelemperîl avahiyên olî tên bikaranîn hebûn. Hin gul jî ji bûjenên tevlihev ên di çêkirina qizêzan de tên bikaranîn û bi navê firîtê tên askirin hatin dîtin. Ev gul ji bo xemlandina dîwaran bûn û ev jî lasayeke kevin li Kurdistan û Mozopotamiya bi giştî bû. Ji wan nimoneyan ewên li girê birakê hatin dîtin ku dîwarên perestgeha çavan bi gulên kevirîn hatibûn xemlandin. Ev perestgeh li girê birakê hat vedîtin û vedgere serdema Orok di hezara çarem beryazayînê de. Li girêv xêriyê morîk, bûkên ji heriyê yên mirovan û yên ajalan, herwiha parçeyekê ristikekê û guharekê ji zêr hatin dîtin. Hin xaniyên din li deverên bî û sî jî hatin vedîtin. Di navbera salên 2006 û 2010 de encama lêgerînên şandeyên Almanî û Amerîkî de 49 gor hatin vedîtin. Ev gor li gorî şêwazê xwe dabeşî 4 şêwazan hatin kirin. Şêwazê yekem, term di goreka ji heriyê ya di formê sandûqekê de hatiye dirêjkirin. Ji vî şêwazî sih gor hatin vedîtin. Bingehên van goran ji kelpîçan bi awayekê milkêş hatine amadekirin. Piraniya van goran xwedîbanên ji kelpîçan in. Banê sê goran bi du rêzên kelpîçan ên li beramber hev hatine nûxmandin. Li ser hin goran rêzek an du rêz kelpîç hatine danîn. Berê van goran yan Bakur Başûr e yan jî Rojhilat Rojava ye. Di nav goran de alavên fexarî hatin dîtin. Mîna kûzeka mezin ku ji bo vexwarinan dihat bikaranîn û hin ji wan xemilan dîbûn, herwiha tasên ku bi sênîkekên xûman dîbûn, tevî wan jî sênîkên rengsipî û bibingeh li ser qiraxên wan dilopên reş hene. Herdem jî di van goran de sênîkek mîna sifriyekê ku şûna dûmanê li ser hebû dihat dîtin. Ev sênîk li milê jor ji qorzîkeka gorê dihat danîn. Tê texmînkirin ku ji bo ronîkirina gorê di dema bin axkirinê de dihat bikaranîn. Herwiha di goran de derziyên ji bronzê, berên hêja, bazinên ji hesin û ji bronzê, gustîlkên bronzî ji bo tiliyên mêran, gustîlkên zêrîn û sênîkin ji fexarê li ser sîng an serê term dihatin danîn, hatin dîtin. Şêwazê duyem, gorên bi du kûzan. Ji vî şêwazî 6 gor li jêrzemîna xaniyê hejmar yek hatin dîtin. Di her yekê ji wan de termê zarokekî di du kûzan de ku bi ser hev ve li ser dirêjahiya dîwêr an di qorzîkeka xênî de vekirîne hebû. Ev jî destnîşan dike ku bin axkirin di dema bijihbûna di xênî de yan jî piştî derketina jê bi demeke kurd hatiye kirin. Her du kûz bi rêya kelpîçan hatine asêkirin. Di piraniya goran de kûzên din li rex kûzên sereke yan jî di dîwêr de hatine danîn. Herwiha bazinên bronzî, gustîlkên zêrîn, morîkên ji aqîq, firît, an jî sedefê, serê rimên bronzî, kêrên hesinî û serê tîran jî di van goran de hebûn. Di gorekê ji van goran de fanûseke ji fexarê hat dîtin. Herwiha di destê zarokekî de du bazinên hesinî hatin dîtin. Şêwazê sêyem, bin axkirina du kûzeke normal de. Ji vî şêwazî 5 gor ên zarokên berşîr hatin vedîtin. Term an dirêjkirî yan jî di rewşa qurnisandinê de du kûzeke normal de hatiye bin axkirin. Şêwazê çarem, bin axkirina di çaleke normal de. Ji vî şêwazî tenê 4 gor di çînin ciyawaz de hatin vedîtin. Di du goran ji wan de term li ser piştê dirêjkiriye û her du lingên wî ber bilaşî wî ve hatine kişandin. Di goreka din a biçûk de
ترم درو شارونشتنی دیا و هر دولنگین وی بر بلاشی وی و گشاندینه. د پرانیا گورن همو شوازان ده هستی یان قحفن میهان آن بزنان هاتن دیتن و هن جاران لسر آخا گوره بون. او یک جیوتگره ری و رسمین بن آخ کرنه. تشت بالکش دوان گوران ده جیاوازیات نافبرا جورین آمانین فخاری هر وها جورین و خوارنین که دوان گوران ده بترم راحتنه بن آخ کرنده یا. جیاوازیات نافبرا شوازین گوران ده او ودیتنا وان د چینن شونواریین جدا ده جدابونا رگز آن آستا جواکی یا کسین هاتنه و شارتن اشکرت که. د دما لګرینا شاندین امریکی او آلمانی د ګریف خیریه ده بهتری چل تابلوی مسماری هاتن ودیتن هر وها تابلوی کا مسماری د خانی هجمار دو دجی هات دیتن تواهی وان تابلویان بدگرن سردمین شلمنسر یکم جه 1273 تا 1244 بریا زاینه اوتوکولتی نینورتا جه 1243 تا 1207 بریازاینه. هنج وان تابلویان مزنن یا هری مزن جوان 27 ده 18 سانتی مانده یا. هنج وان بلاف کرن اتبابه که مزن جگنم و بوجنندن لسر شینیان بلگت کن. لسر هنان شیلیستن دوف دریج بناو مالبات و کسین لکوشکه کار دکرن که کارمند نتایبت چاودری آوان دکر هنه. ناوین ده دقان ده هاتنه ببیر خستن دست نشان دکن که نشتجهن گرفت پریه پرنتو بون. لسروان تابلویان ناون آسوری، اکادی، هجمارک مزن جناون خوری و ناون دن که گریدای رگز و زمان نناس دین ببیر خستن. لی تابلوین بچوک کاروبارن سویلانه و زاگونی دگرن ناوا خواه و دهنان شوان ده فرمان بو برپرسیارن گرفت خیریه هبون و چالاکین افسر نپای بلند تومار دکن. هر وها هنجوان جی نامه بون که سی نامه بحریه پیچایی و لسر وانشون مهرن گلوور هبون هاتن دیتن. دهن تابلویان ده ناوین دورن جغرافیک هنه مینوا شوکانی، تاییدو، کردا، آسور و نینوا. شونوارن سردما اسلامیک جی لگریف خیریه هاتن ودیتن. لدور بی برماهین آواهی کامازن جکوره کلسه و کلپیچن براشتی هات دیتن. زمین اوده که بکورن بچوک هاتی راخستن. دوی آواهی دفانوسن فخاری، فخارا عباسی، برماهین شونواری جسردما ایوبی و هن گور هاتن ودیتن. لدورن اف، سی، دی و آیوی برماهین آواهی سازی، فخار، آمان ججام و هن تنور گوودگرن سردما اسلامیک آناوبرا 100 سالا 8 و دهان زاینی هاتن ودیتن. لدورا بی هستین مروان هاتن دیتن. بوان هستیان را بشکوف کولیرن عثمانی ین درنگ جزیر و پاخره هبون. افجی دست نشان دکه کوبن آخرین 100 سالا بیستان ده پیک هاتیه. اودیتن ودگرن ارمنان گود کمکوژین عثمانیان این لدیجی ارمنان ده هاتبون کشتن. ایریشن داوی ین لسرسر کانیه و دردوراوی جعالی گروپین چکدار این رادیکال گناو آرتشان اجتماعی لخود کن و دستکا خویا چک و جبل خانیان جدولتا ترک آداگرکر وردگرن و ایرانی کامازن بسر باجر دا آنی. ابو صدما دربدری و کوچبریا پرانیان اشتجهن و زیان کامازن گهاند مال و ملکن وان. هر وها جبروان ایریشان مترسی کامازن لسر دورن شونواری مینا گره حلف، گره خیریه، گره خویرا و هر وکیدن چه بو. جبرگو دیرو که کوان گروبان آرش، درو خاندن، تالان کرن و دزینا شونواران و بازرگانی آبوان هیا. مینا کریارن وان در حق شونوارن عفرین ده که حطان هاجی بردوامن. لکولینرن شونواران هیوی دکن
کو آشتی لوی هرمی مسوگر ببه و نشتجیهن ویین رسن لجی هوارن خو وگرن و داوی لوان شرن تاری وره دا کو کاربن وگرن دوره و کار خوی لگرینا لشونواران و ودیتنا دیروکا هرمی نمازه برماهی و شونوارن واشوکانی پایتختا میتانیان آوندایی کو هبونا و دگریف خیریه ده تا راده یکا مزن هاتیه پشتراست کرن بردوام بکن.